Here to te lalpa iswa mingin chi baivek ule tunkar chunga United Pentecostal Church of Northeast India Kohhran rawngbawlna Chanchin thar clearin ilongai thlang u August ni som pasari zirtop ni khan General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lo chuan kolasip khwang pui lama Kohhran enkol Suzain Downs boarding school atloa school bus pani na tura le thar chu pathian ne na alan school bus yan kolasip lam le thingdol lam atanga lut no pangte phurin na da china ni Reverend Lalmal Somasai lo chuan helai mun hi school baka fasha enkol na OGC in children home nen kalpui ani awangin compensation center anga kalpui ania sani sompariata khan HSLC pass za somriat ania ma kan son zelati Kohhran enkol mission school hi sumdon na atan kalpui ani velawa zirtir na po hi exam tin zona kalpui ani lo awangin sarkar lamin ante na po asang he ati he skula thoktu ti po hi Kohhran an service Kohhran in an service angai pui mo pension atan an khol angza tin na do zela zirtir 2 lakh thuwa po Kohhran indu sakna aum lo ati Suzain Downs boarding school a hian no pangzali chuang an nei meka class 10 khata chuan seat capacity aya tamlo deal te an oma an khungai awanga lak sakte an nei nual bok ani baslan na inkom hi Suzain Downs boarding school khola nei ni in project director Reverend J.S. Zahlunan Akashwaya, Headmaster Evangelist V.L. Zarzolian Asylum in Lom na Tua Soye, Junior Sunday School Director Reverend Lai Ching Puetuan Hunser Mangin, Sister Laram Tangi, General Ladies Richile, Upa Arlan Mangai Zualaten Tutoyan Soya, Junior Sunday School Director Reverend Vanal Oyan Malsom Chung China in Hain Kom Yachinani. Baslan na school kota nei ania Reverend Lalmal Somasai lo chuan pathian hne na hlanin le ani chan ang taka changkai takaman ani ngei theinan mal som na le du sakna hlan ani thar lawam tur September thlai Kohhran hoten kumtina kan ti thin angin beirwal thla lo ni le ta kumin hiang Kohhran zirtir na le ani poimo te ti Reverend Arlarin sang ziak chu zirtura buat sai ani Tupui zirtur bung som ni omin Kohhran in ni poimo a apuan kumtharni lalpani Sunday school day Lady day Rual Banlo Sunday Orphanage Sunday Tumkauni Good Friday Pentecostal ni missionary day tungchang te baka Kohhran zirtir na thupoimo tharau thianglim baptisma nauhlan kesil soma pakhat thianglim na te baka thupui dang poimo tak tak zirtur omdona bungtina soiho tur thucha tak tak omle donani zan khata zirtur kopa zir puat puat lavin uluk taka syllabus anga zir cheu turin Kohhran mi puite junior literature and publication board chamin nge na achung thu achat anga masonaro puitak zir chwa kan nei nge theina mi puiten tan iratlang uti in min nge nani Junior Shwai to the program Junior Sunday School Director Reverend Arlai Ching Puyale Secretary Reverend Arvanal Oe the chuan August ni somni pali zirtop ni khan aizol chwa sanim phai nuam an pana phai nuam bia Sunday School ten kumpan bozuina na bial huap langke man bwa saya speaker atangin rongbawlna an nei General Treasurer Reverend Zoming Tanza Male General Mission Shwai to the General Director Reverend Arlal Hoyle Treasurer Evangelist PC Laro Kimete Chuan August ni som panga ni lai ni khan aizol chwa sanin Arunachal Mission Field ta rongbawlna an neya Manigonga General Missions and Call Pentecostal English School to in an mamo shang en puin hun an man huwa August ni som ni panga indin ni khan dam takin aizol an lo thleng August ni somni pani ni lai ni kha lunglei district day voi somnga pathumna nia heni hi lunglei district UPC chuan Kohhran ni poimo a puangin Kohhran office bo kharani February ni sombakwa sangkha zakwa somnga Mizorama UPC Kohhran din ani nu khan August ni somni pani sangkha zakwa somrukpanga a Mizoram chimlama chuan district shan din ania amingatan South Mizoram district ti ni in heming hi sangkha zakwa somsari bakwa thleng khan apuzuya sangkha zakwa somriat atangin lunglei district ti a thak alonita ani South Mizoram district din ni hi lunglei district din ni atan man chunjom zelania tun kum hi lunglei district a indan atanga kumsomnga pathumna ani
tuna hian lunglei district a hian Kohhran member sing khat sangra zathum som priat om mekin local za som pakhat om boka heng local za som pakhat te hi bial somhnia chen ani tuna lunglei district khrai tu te superintendent Reverend Arlal Rosanga secretary Reverend C Vanlal ena treasurer Reverend C Larin Tluanga Chief Pure Missions Department Rorel Bozuin Sekhum Local Techuan August ni somni atang khan Chief Pure Chunga Bol Puivi Missions Field ta Home Missionary Quarters tu wake minansa Sekhum Local atang hiam member chanim tak an thok chwaka an na tho ro pui hle quarter hi bia chunga local sang sangin wake minanin sak chok don ani District Missions Director Reverend VL Mwaka chuan Bol Puivi Home Missionary Quarters sakmek hi August ni somni pani thole ni khana huna toin alo en pui to ani August ni somni thotan ni khan luangwa local PYD ti chuan September ni nga an silver jubilee lo thleng tur lom na kong khata tan lunglei home TNT theiria ta tampui na paisa cheng sing khat an hlan tampui na hlan in committee TNT biak ina nei ania luangwa local PYD silver jubilee organizing committee chairman lalmin sang chuan in khoma kai shwaya arlan nun feli le VL mangai kimaten zai rawngbawlna nein lalmangai zwala chuan tampui na hi a hlan ani TNT lama shwai tu ten thu soina hun an nei bok luangwa local PYD ti hian silver jubilee hi ni somni panga chung alom na bwa sai nan mangkal meka August ni somni pakhat atanga ni somni panga chung hian jubilee lom na hi sport mangin an nei leang August ni somni panga atanga ni somni paruk chung hian tlabung local PYD ti chuan retreat an bwa saya thupuya tan siam thar le na tian mang Speaker Atambial to Pastor Arlal Rimsiam an ruaya arongbawlna lalpan mal asomin Kohhran hauti an hlim hle North Mizoram District Khrai tu te program District Superintendent Reverend Lal Tluang chuan August ni somni pathum ni ngani khan District LAD Conference voi somnga na thlenna tur hmun Thianzol tloin District LAD Shwai tu tele Conference Organizing Committee tin and Conference thlen tur chungchanga thilpoi mo te an soi hawa District Treasurer Reverend Kelal du sang chuan District Board Rahman anga ramut program hang turin August ni somni pali zir top ni hian lengpui bial chunga dap chua rongbawlin na fe chuak District Missions Director Reverend Silal Thantluang chuan August ni somni pakhat thole ni khan Home Mission Field tloin a zin thwaka August ni somni pakhat thole ni a Bazirang Field tloin a tung ni somni pani ni lai ni khan Kolaliam Field atlolia August ni somni pathum ni nga ni a Damdiar Mission Field tloin ni somni pali zir top ni a Vungonzo Mission Field atlobok District Sunday School Director Reverend Kemal Somtluang chuan District Board Rahman angin August ni somni pakhat thole ni khan reng dil bial chunga kortha apana heta hian a tul chen rawngbawlna anei don ani District Sunday School Secretary Evangelist H. Larin ngeta chuan Sunday School kumpan kan fa te chanhi manguti bozuinan August ni sompakwa pathian ni jang khan dur tlang bial muanna veng Kohhran rawngbawlna anei Evangelist H. Larin ngeta hian tun pathian ni August ni somni parukhian headquarters bial khadla South Kohhran Sunday School kumpan program hangin rawngbawlna aneyang North Mizoram District Maubok bial bungkon Kohhran te chuan August ni sompakwa pathian ni khan an Kohhran kumsom litlinna Ruby Jubilee an lom bungkon UPC Kohhran intin chan dan tlang pui chu hetiang hi ani kumsang ka zakwa somsari pariat August ni som pariat zir top zana bungkon area chung Pentecostal member omte brother lal hleya ina in mukhomin Kohhran dina in khom nei an rota atuk August ni som pakwa kumsang zakwa somsari pariata chuan brother lal hleya ina in khom masaber nei ngalin heta changyang Kohhran chu allowing chho ta zelani Kohhran shuai na lo thok masatu de chu chairman brother lal hleya secretary brother PC lal dua treasurer brother R Thanjwala te anni bungkon Kohhran Ruby Jubilee lomna program hi Jubilee Celebration Committee te Rahman na in lim taka manania Jubilee lomna in khom upa Dr. K. Vanlal Shwaya chairman Jubilee Celebration Committee na kai shwaya pathian ne na lom te soitung trai rualna te nei ani baka bungkon ele dizai pol tile malzai te ngai thak ania in khoma hyang kumsom ni chung Kohhran hoten hun an lo man to a ado piang tan thu soi hun mrit nga zer hun hon ni in mieng mosatin an thu toy an soi
Jubilee thu cha upa arkap chiang abung kon local church board chairman chuan soya inkhom bana thingpui roi him takin nan kil hawani Jubilee lomna program hian zan nam thleng oin hun hlimom takman chun zom ani August ni som pasari atanga ni som pa chung kham phai nuam bial bo sain sai pu ma revival crusade bo sai ani August ni som pa kwa pathia ni khan thuthlung rong bol na nei ania swal ngai dam na baptisma changmi paruk an om baptisma rong bol na hi bial to pastor Reverend Arlal ni thangan ane ani pastor thu soi atangin twalu pa pakhatin baptisma chan kachul ani ti in baptisma chang bok ani August ni som panga ni lai ni atang khan khadla South Kohhran te chuan ramut thla den chenin crusade ambo saya crusade speaker atan Reverend Kedar Sailawa former general superintendent an mang ramut crusade thi August ni som panga chhun atanga bultanin nilengin seminar Christanun ti thupuya mangin nei ania Kohhran hoten an hlok pui hle August ni som panga ni lai zana tringin sermon in khom tan ni in Kohhran ho ti pon hlim hle a August ni som pakwa pathian ni zan thleng he crusade khian a o do na ni ai bo bia Kohhran pui le missions department tangkop chuan mualung thua crusade ambo sai he crusade hi August ni som pariat in rin ni zana tanga tan ni in tuna hian kalpui me kania zanin August ni som ni paruk pathian ni zan hian atopang crusade a hian sister lal mangai zwali Bible women to speaker manania ani hian three shrai mi pasari anei bok crusade nei to china bo rak dom tak tak nei chhongmek zel ni in Kohhran ho ten an hlok puya Kohhran ho jinga siam tharna changmi thanem tak anom mek zel ani Bill Kohhran Bial Missions Department bo sain August ni som pariat indin ni le atuk pathian ni August ni som pakwa mangin Bill Kohhran Bial Jubilee Kohhran revival crusade bo sai ani crusade a hian una pa eflal nun hlua walte a khwang puilam chu speaker atan man ni in crusade rong bol na nei chung hyang Kohhran hoten siam tharna an changna sale August ni som pakwa pathian ni chunu in khom bana lom na ruai upamal som ate chung le una parin puetin upa in Kohhran hote bo sai sakin lim takin chuhlui an kil hawbok North Mizoram District Board in Ramut program aman kal zela August ni som basare khan chu vel khwa chung ko khat member pali mithar seng lobel ani chu vela hian zol nuam bial tu pastor Kemal som kimale reng dil bial tu pastor silal khengliana tin ramut program mangin rongbol na an nei ani heng mithar te hi pastor silal khenglianan lalpa iswa minga lomlona nein naw pahni ahlana evangelist H Zoram sanga chu vel evangelist ko ta lalpa iswa mingin swal ngai damna baptisma an chang ngalani New Kanala hian tun pathian ni kalta August ni som pakwa khan rongbol tu evangelist H Zoram sang lianan mithar pakhat baptisma achan tir bok ni som pariat imrin ni khan ni wedna rongbol mek una no jelan wan kimile achan de rongbol na kal zela mithar chung ko khat member paruk Pentecostal Kohhran seng lu ani New Eden mun hi Pentecostal Kohhran omlo na mun ni in tuna hian rongbol tu te rongbol na kal tlangin Kohhran member somli paruk an omta ani North Mizoram District PYD 10 rong an bol mek na mun kortha a evangelist H Lalian sotan rongbol na nei mekin pathian ni kalta August ni som pakwa khan mithar panga Kohhran seng lu an ni August ni som pani pathiani khan reng dil bial si thianga pastor Jacob Larem sangan ramut program anei kal zela arong bol na kal tlangin mithar chung ko khat member paruk Pentecostal Kohhran aseng luta naw pakhat ahlan ngal bok August ni som pakwa pathiani kham barak district Markholian Children's Sunday School Department chuan half yearly exam hloting takin an nei half yearly exam hi kumsani som paruk atang khan kumtin August pathiani voi thumna an nei thrinani exam hi sister Van Jubilee Children's Sunday School Department Treasurer chuan aka shwaya sister Janet Laropar Children's Sunday School Department Director chuan question paper te pathian he na hlan na nei zo in exam hi chan ani exam hi dar som pakhat atanga dar khat chung nei ania heta hiam beginner department atanga doctrinal department thengin exam hi pek ani no pang somsari pariat chuangan exam ani August ni som bakwa pathian ni kham barak district Markholian Pentecostal Pavalai Pol PPP te chuan
Chikhur local tlo in an fe chuak Chikhur local tlo hiam member sompali an thok chuaka LED pahnin an toy ombok an rawngbawlna lalpan mal asoma an hun man chung hian tharau revival thengin tharau lam hlanin hlim takin hun an mang ani August ni sompakwa pathiani khan half long section pastor Reverend B Johnson chuan saron mahwar local a rawngbawlna anaya member pathungmin baptisma an changa mi pahnin tharau thianglim an dong thar bok Barak District Silchar City Preaching Point chuan August ni sompakwa pathiani khan committee an neya Silchar City chunga rawngbawlna dan tur ruam na sang siamin joint bank account hon ni se ti te October thla hian rawngbawlna fe chwa nge ni se ti te le September be ruam man dan tur chu an ro rel poimo zwal te ani August ni sompasari zirtopni kham Barak District Noksatila Church Board Committee te chu Noksatila biak ina anchukoma bialpon tloa fe chwa program nei le an bial tu pastor Reverend Lal Thanmoe pension thlana thil pek tur chungchang te an ngai towa Chimtuipui District Shwai tu te ramut program tlang pui Reverend Thanchung Sailo District Superintendent chuan August ni somparuk ningani khan sentet fiang local ramui na fe chwaka August ni somparuk atanga ni sompaku chung kha sentet fiang ramui August ni somni atanga ni somni pakhat chung khan sangawa hun a mang thung ani Reverend Joseph L Thauthang District Secretary chuan August ni somparuk atanga ni somni pakhat chung khan pangkhwa ramua Apostolic Bible July eng mosatin an choi om District Evangelist Robert Bilan Nunsiamati chuan August ni sompali thole ni atang khan Riasika ramui na fe chhuaka Evangelist Enthang nu na po lungtiana kar ni chuang ramuin open air service le biak in atang thuthlung puan na anei bok Sectional Pastor te jinga Reverend Dr. C.C. Mo chuan abial chung longtlai sau biala Kohhran din lo na muna ramuin thuthlung apuanga Pastor Lal Somliana Sailo po lungtlai no bial le abial chunga ramut rawngbawlna kalpui Pastor Robin M.H. Lal Thanmoe po in abial chung vahaya ramuin rawngbawlna anei bok Pentecostal Kohhran la din launa Jessica Khwa Kohhran thar din ani Riasika Khwa hi sia khotlang lam sia ha achang hyang kilometer somni panga vela hla omania he Khwa hian August ni sompali tholeni achang khan District Evangelist Robert Bilan Siamati chu ramu in na fe chwaka thanem ngai taka rawngbawlna lalpan mal somin August ni somni pakhat tholeni khan he Khwa hyang Kohhran thar aphunta chungkwa pasari member somthum pakhat chu Pentecostal Kohhran seng lutin amhing zialu ania swanga damna baptisma rawngbawlna po anei ngal August ni somni pakhat thole ni khan Robert B khitha chuan pathian hena lom chu soi choi moina nan vuk athoa him takin hun amhang Evangelist Robert Bilan Nunsiam rawngbawlna hi brother Ochan Moele brother Shuai ten an choyo mani August ni somparia le ni sompaku chung khan Chimtuipui District PYD tour chu Bualpui NGBL Vombuk local la nei ani Hetur ahiam Pentecostal identity ti chu thupui tam manania mi somni pathum man fe chuak hun man chungin District PYD kwerte baka brother Kesi Gospel Moele brother Vanjo Hlupui ten zai rawngbawlna anneya Evangelist Kerin Thara tualupa enlal chhuan Moele upa VT lungoi ten mai cham rawngbawlna annei ani August ni somni pakhat thole ni khan Chimtuipui District South Lungpher local PYD te chuan an kho PHC kongsiam natlang an neya natlang thok chwa ki member somsari chuang an ni August ni sompali thole ni khan Aizol East District Missions Executive Board Reverend Dar Chona Director kai shwain nei ani anjo re tlang puite hetiangin home missionary roilai te nom na hun siam rem ani Evangelist ke vanal dika khwangleng ommek chu leithum sen tara mangin bungzung ma tel turati ani Evangelist H Malsom thanga chuampui veng thara ommek chu ramchulna awangina omna ngai ala omse ti ania zong tui veng thar nen a kop don ani Evangelist Joseph Larem Ruata Ramhun Sport Complex a ommek chu September le October thachung omle turati ani Evangelist H. Lalbiak Zava Sai Chala Omekpo Rabung Mission Veng Nen Kople Turati ani Evangelist Laldu Omsang chu khole ka om turati ni in Evangelist V Kam nei thanga chu te khanga om turati ani
Evangelist lalbiang mana chu waltu centera mangin chingchi bial chunga atula hmuna pianga rongbol tura ti ani bok hengba ka hian district missions conference lawam tura khuru liam bial lailak bia in sang tur tholom konsak tura ti ni in khobung bia in sang na tur po konsak turin alorel to ani district missions board hi district ko shampui try to te pain antel pui bok ani Ramut Thadin Chenin Aizol is district Chumhun Shangshanga crusade bua cycle make ani bong kombial PYD malangin August somni pathum ninga nilai ni zana tangkham penial biak in bong kon chimbenga revival crusade amba saya speaker evangelist mingchung nunga district revival speaker to speaker aman ni in Kohhran hauten him takin hunan mangani evangelist mingchung nunga speaker manghiam penial Kohhran te chuan August ni somni pasari atanga September ni Pathiani zan thleng hian revival crusade hian mangchun zomdon ani Trumpui bia Kohhran pui malang na injuang tuya August ni somni pani nilai zan atang khan revival crusade tan ania speaker abial to pastor reverend KVL mangai kiman mang August ni sompanga atanga ni sompaka chung khan zo munbial not jing mun local la crusade bua sai ania speaker reverend KVL mangai kiman ni in upa Jimmy Elren thaile soloist sister Leldin pari tenan choyo he huna hiam pathian tharau thiang lim ompui na hnuaya lim taka hun man ni in Kohhran ten an kham lo hle ani crusade chung hiam bia chung atangin zo mun apar sakor dai le pathian pa lo kon atang te in zantin chim tu chanem tak anom thin ani August ni sompariat atanga ni somnit chung khan ramut program den chenin not van lai phai rol khang local te chuan revival crusade an neya evangelist lar chhuak moya not van lai phai leilet local chu speaker an mang nalam bial khwang pha Kohhran August ni sompariat injini khan sister niang ngai vungai te chung kwa chuan pathian ne na lom thsoi choi moina an bua sai lom thsoi choi moina I can speaker evangelist walaram ha moya an roya lim takin hun mang bial to pastor arlal fam kimakuta mi pani in suang ngai damna baptisma an changbok August ni somni paria thole ni hian brother one power de chung ko kaltlangin nom thsoi choi moina an bua sai chunjom don ani August ni somparia le ni sompaku chung khan district thiang limna committee tirin aizol Bethlehem Kohhran loi evangelist ramza ba chuan nor van lai phai bial kholai lung local pahnia thiang limna campaign ane evangelist ramza ba hian August ni somni pangale ni somni parokhian nor van lai phai biala campaign hi ane le don ani Aizol is district PYD malang na in August ni somni thotan jang khan ser chi bial chung atwal chung tin PYD in khoma tharau thiang lim la dong lo te pualin tong tai be pui thak ani he program a hiam bial PYD ob te chu twal chung sang sanga anin sem dara an jong bon nalal pan mal somin tharau thiang lim dong thar chanem tak anom ngal district PYD malang na ti lotlin ani mai ba ka tharau thiang lim la dong ngai lo engem mosa tin an dong thar chulo moment ti in program ti lotlin tu twal chung PYD te chung alom thuan soi ani August ramut thane me ka serchi bia chunga mithar pariat Kohhran senglu an ni to serchi bia chunga twal chung Kohhran chen that te chuan he ramut thaden chen hian crusade te bua sain achunin zan lama pol dang ina tileng kwalin ramlak be puan thlaka bial headquarters bia in pui Kohhran chuan August ni riat nilai zan atanga August ni somni pani thleng cholavin zanting crusade nei chinania speaker evangelist Larin rawngbawlna atangin mi somthum parokin swanga idamna baptisma an changto a anjinga pani te hi mithar an ni August ni somni khan sister ram ngai sang chuan Singapore ai lona atanga tho chua cheng sing thum chu lom chu soi choi moina na Kohhran hena hlan mangin choi moina in khom nei ania atuk August ni somni pakhata mi chanem ngai te tho khom atangin choi moina in khom hi ne chunjom le ani he crusade thian pathian thua na satakin Kohhran haute ati thranglianin tharau thiang lim dong thar engemaw zat an nom ani New Year Chief Kohhran po in crusade nein brother Larin nunga riang tlei Kohhran to speaker an manga arongbawlna kaltlang hiang Kohhran hotem pathiamal somna tam tak andong ani August ni sompakwa pathian ni chunu khan New Year Chief to ala mualin khom wa sain thuthlung dik puan chwana an neya tharau lam hlapui te nen hlim takin hunam mang
electric veng Kohhran te point in khom lo zana piang in leng kwalin bial tu pastor bilal engza ba hawin pathian thutlung soi ho na an nei thina an rawngbawlna atang hian chung ko khat member paruk te chuan thutlung zomin lalpa Kohhran mi te zinga August ni som pakwa khan bial tu pastor hian a senglu tani Mari Kohhran PYD te chuan ram mutthla pualin thole zan nilai tho chan zan le zir top zana piangin Kohhran chung ko ina tung tai rawngbawlna an nei thin bok Darlom bial Kohhran pui bial board in ram mutthla hian tharau bo tamjok sengkhom an ni theinan ruam man na siam ni ro se ti bo zui nein evangelist Dr. Lal Soivera chuan Darlona ram muthun a hmang meka August ni som ni tho chan ni atang khan ti dam rawngbawlna nei chan ani Ani ma sabera hian dam lo mi somli pariat khoi an nia mi somli pani ten dam na an changa mi paruk te dam zel be se an ni ani ni na hian mi za chuang ming ziak an raman lok dan chuan thakhat chung nei tur ania tharau lam tul na omani chuan chun zom zel thei tura buat sai ani Zema bok veng pui PYD Education Subcommittee te chuan August ni som paruk ninga jang kham PYD member pasari te hena education support te tan cheng sang kha zanga cheu an hlan support lante Jacob Lal do sakate una care of Lal Ming Sagi David Lal Chan Chwa te una care of Zai Than Moya Lal Chazwali daughter of MC Rinzami Bala Shwai Tluang te una care of Lal Biak ni Tin heng baka hian mi pathum te chu computer 6-month course zirna chu sponsorin an zirna hi brother Silal Numpuya son of Upasila ngak liana zemu bok veng pui Kohhran loi mek chuan a computer institution a thloning class kaltirin education subcommittee te chuan kum to pa exam fee cheng sang kha zanga chu an tum sak do nei sponsor te Lal Chuang Zeli daughter of Zai Than Moya Lal Chazwali, daughter of MC Rinzami, Mal Somzeli, daughter of David Larindika. Zema bok biala Bethel Kohhran evangelist thang nei sang rawngbawlna kal zela August ni som pakwa pathian ni khan mithar pathum Kohhran senglu ania swal ngai damna baptisma an chang ngalani evangelist thang nei sang rawngbawlna atang hian no pang pahni le puitling som pakhat an fa in mithar som pathum Kohhran senglu an ni ta ani August ni som pakwa pathian ni mang khan chingchi bial chatlang veng pui local PYD ti chuan no vonlai phai bial lungkol local an tloa member som ni chuang an fe chuak August ni som pariat in rin ni khan lungkol filta in ti hlim na nei ania zan lama in khom program ba sai in hlim takin hunan mang Aizawl East District Shrine to the program Reverend Biak Sang Zwala District Secretary chuan August ni som pariat khan Arunachal Mission Field noya mentuka a seminar anei hnuin dam takin August ni som ni pathum khan Aizawl athenga pathian ni hian district headquarters Kohhran a hun a mangang Reverend Dar Chona Missions Director chuan in rin ni khan liapuya Kohhran upa te tan serle sang tumchanga seminar nei puin pathian ni thleng rawngbawlna anei chunzomang Aizawl East District Trumpui PYD chuan August ni som pathum thochen janghan project 60 in khom kim zan hlotling takin an manga member som sari panga chuang an in khom project 60 in khom kim zan a hian brother zo sang liana Trumpui PYD president chuan in khom kai shwaya sister la shwai tluang le sister Genevieve Larem ruati ten pathiam fakna hlamoi taksa in bial tu pastor Reverend KVL mangai kimane na tagin pathian thu changai thak ani Trumpui Kohhran hian member za somni velin PYD membership fee an pea ma se thingtlang lam atanga na thokle zirna awanga omzok pem chhuak le te Trumpui veng mi hlun le omhet ma se na thona awanga mundanga engem mosat an ombok ani in khom gemzan project 60 chu khumin member somsari panga an in khom teya an lom hle ani August ni som pathum thochen ni khan uparam pan moya Aizawl East District Office staff thana hun district committee room a man ani uparam pan moya hi kumsang kha sakwa somkwa pasari khan Aizawl East District Office a pion na thokturin la kania chumi hnu kumsang ni a dafchi na thoktura ti ni lein tuna pensiona chwathleng hian dafchi nairin om takina thoka kumsom ni pakhat chung service in Aizawl East District Board boiza som pathumna kumsang ni som pariat nei chuan August sang ni som pariat atengin LDC pe la turin atita ani
uparam pan moi pension a chuak tur thana hun hi uparo dai la vazote staff welfare secretary chuang kai shwain Reverend Biak Sang Zwala district secretary in hun ser mangani he huna hian district ayo in Reverend Rosang Kolni district superintendent staff welfare ayo in evangelist HR Larin dikale uparam pan moi baka staff chen ka ten he na changin thusoi ngai thak ani Tilpeklan na district ayo in Reverend Vanal Filaram Tiam district treasurer chuan nein welfare ayo in sister lal thom lo in hlanin mimal hne na tang po in Tilpek eng musa hlan ani boka tlaya ruaihim takin an kil haw ani uparam pan moi hi tuna ram hun veng la yan chung kwaina no meka bong kombial ram hun veng thar Kohhran lo in ram hun veng thar Sunday school director mo phurna chel baka bial pastor quarters committee a member ni mek bokani tuna hian kumsom rukmi ni in Kohhran full timer in taka thon chu pension in alo chwa santa ani August ni sompanga nilaini khan India Independence Day ania Kohhran office chol ani awangin August ni som pathum thotan ni khan uparam pan moi thara hun hi mananita ani he khuna hian chung khat leina baka aizol khopui chung bial tu pastor ang tenan man pui bok ani August ni som pathum thotan zan khan aizol East District PYD kumpan committee de chuan Bethlehem biala campaign no tling takin an nei Bethlehem bial ti hian Bethlehem local district kumpan committee ti hian lo thlenga brother Amos Ram engmoya committee member Chanchin na hun mangin evangelist Sila Champuya chairman district PYD kumpan committee chuan thusoi na hun amang district PYD kumpan committee ti hian August ni somni pasare zana bong kom bial thrompui bial le zemo bok biala te campaign hi nei le an tum ani Champhai Bethel bial PYD te chuan August ni som pakhat injury ni khan Champhai civil hospital a man turin thisen nampe thisen petur hiam PYD member eng moza dan kala thisen hi unit somni pathum mipa som pani le mecha som pakhat ten adu apiang te man turin athloni nampe ani Ramut thar rawngbawlna kal zela August ni som pani pathian ni khamwal pui bia salem Kohhran mi pangain swangai damna baptisma changin anjinga pali hi mithar ania Kohhran senglu ngal ani Serchi biak impuya rawngbawlna nei mek evangelist H Larin fela rawngbawlna kal zela August ni som pathum thotan jang kha mithar pakhatin swangai damna baptisma achangbok Zemo bok bial PYD de chuan August ni som paria le ni som pukuchung khan is lungdar bial PYD te tloin an fe chuak Zemo bok bial atang hiam bas pani mangin mi somriat pasari an kal theya solo zaipo le group te anzaya bial try to ten to soi rawngbawlna an nei thinani bial PYD fe chuak te hian Zemo bok bial to pastor Reverend Arlian Zama chuan telpui ani Aizol East District Rabung bial Khwalen Kohhran August ni som pariat inrin ni zan atang khan revival crusade basai ani revival crusade a hian speaker atan evangelist H Lal himpuya chumanania speaker hi team member pathuminan choyo August ni som ni panga inrin ni khan Kohhran me pui pualin langke man basaya pathiani tlaya hiam bia in tlanga mualin khoman basai bok crusade hi August ni som ni paruk pathiani zan thlenga man tura ruaman ani Ole khati zong khatun chumata na North East India UPC Kohhran rawngbawlna Chanchin thar kan thleng ai thla khole thei te chuni e